Yes, kablawan di pa nagkasangay ni Ate Adelaida Ramones. Happy birthday coming from Ararabong Consal Saloet family. Musta ka kadi itanbiag ko siya kadi pa imalaglagip mo nusak man bila tikas mo damagan sikat ina ararapaape Shakti to'y awan pagdanaga. Sigurado ka? Kasar sarita na ito'y ladawa. Ay, so? Ket kada awag mo to'y Facebook ko'y sutdengip. Messenger? Na ito'y barukong ko. Nagrigatin long distance panas nanginal iti oras naglabas kaput karayo ati maipapas aloen agan anos kabiyag ko idayal mo daytoy cellphone mo Rangkayan ka, itisig ka, kinsumnod Nasiksikala, inay-ayat ko Hello, Ate Linda, kay natin Chema Lungboy. Yes, solo Tita Linda kay Ate Chema Agayo ka, dito'y arpa Hamar Kasla asideng ka Latakan niya Aday tatimek mo Numangega umanhaye Tumu aliw-liwa Yes. Hello, Sir Glenn Hello, Balawing Tita sa... Joy Galasio, Ongkoy family Dahin tugod ko sa mata Inikot ka awan mulit na yung nubusong gayam maulila at adamit ili mo kensega nagrigatin nung distance ngaya iten na iti iliw ken panas Nagdinan, iti oras nga glabas Dapot karayo, ati maipapas Aloen, agan anos kabiyag ko Idayal mo, dayta cellphone mo Rangtayan ka, itisig ka kinsuknod Kasiksikaka inay-ayat ko Nagrigatin long distance nga ayan Iten na iti iliw en panas Nagina iti oras nga aglabas Kaput karayo ati maipapas Aloen agan anos na bursyon Idayal mo dayta cellphone mo Rangkayan ta, itisig ka kinsumno Nasiksikala, inay-ayat ko Nasiksikala, inay-ayat ko
Sagot ko man ni Tita Joy Suluben Kiskirin, Ate MSR Mauricio, Ate Aida Dumbrique,